skupili se muškarci da gledaju tekmu, piju pive, žene u drugoj sobi, bla bla bla. U poluvremenu daju izvještaj se umjetničkog klizanja i jedan je zadovoljno se češkajući po trbuku i namještajući ga rekao: Ole, ako se dočepam tog mačića, pustit ću mu tako divlji program. A njegova žena iz druge sobe: Bože moj, šuti, jer znam kakav si na obaveznom programu.